Bugün 13 may. Almağaçlar şeşke atkan vakit şunday. 4 yıllık şu vakitte bizni yani biz Muharremova Zeytuna Mutluğullah kızı Мәңгілікке ташлап бақилыққа кетті. Бик яқшы кіші еді ол. Ол оқытушы болып істеді. Бұл орта мектебін аны көп кіші біле. Жазмашқада бик үзіншәлікті болған енді аны. 10-шы классны тамамлап қайтып келгенде елік Петровскийға барып экзамен берген болғандар. Сонда атлап барғандар 70 километрні. Атлап қайтқандар. Сонда қайтып келгенде экзамен берепті. Қаршыға ат жібергендер еді. Аның сонда әнесі өле білген бұла. Бинауға қатқанда әнені апшығып кетіп барасар еді. Сүйрейді. Сонан Қырмантауда башлангыч класс оқытушысы болып ішлей. Аннан Уфаға Тимирязев институтына оқырға кіре. Аны бітіре. Хусейн Исқақұлы білән дүние кетіп жатқанда тұрмыш құрып жібергеш мен де әйбәт етіп яшай башлағанды. Әтейбіз өліп кете 968 жылының 5 июлінде. Шуннан берді ол бізді 4 бағаны қарап үстірді. Шынды дүниелер қалдырды. Еді сағанып кетіп отыра. Шушылай алмағаштар жырдай шешке ата тұрадыр, дүрт тұрадыр. Бұйыл да шылай. Біздің ең әмді шағында мен қап болғана ұшылап кетті. Қадірлі ауылдашылар, туғандар, мына біздің әненің бізді ташлап кеткеніне ертегі соңға бала енді. 4 ел бала. Мына көз ашып ара кішәгіне қайтып келген көбеге. Мына былтыр әненің ішіңіне шүшік мая енді өткер әлмәдік. Потому что апаның тұрмыш иптесі вафат болып кетті. Шоңа Москвада ердік. Сонан қайтқасы қол тимәдімі. Мына июльда өткердік енді ол. Но барыр көңілге неше керек қиындырақ болып тұр. Әне өзегіл абайнықында елінде өткер қалдырмады. Тенекінде неше ел қалдырмай келді. Шоңа ойладық та мына Венера білән аның кіші көплігі де түгіл бетін өз яқын кішілері. Мына сіз бүтін яқын жиып алайық деп ойладық енді. Әне айтты әр вақыт әненің сөзі бар яның мен аны келейтем. Аннан ғана білгінлікке түшмәспіз дедері ол. Шоңа әнені еске алып, Құран оқып, мына өзі бар көбе кетіп алырға болдайық.
жыйылыштык. Рахмат зор итеп мына санга сол погодадан асар, но иң кемле мына алмагачлары бары чәчкә атып утыра, матур булып. Әрине көткән кебек. Алмагачлар чәчкә атамай, но мишләрендә бик хәзерламаганнар. Шуңа мына Хадис апа дип әйткән, Хадис апа пожалуйста, хәлем юк диде. Ни шуңа Фәрзан апа сине попросить итәбез инде. Фәнис абыйга бардык. Фәнис абый хәзер выездда 2 мәртәбә барып килдем. Нигә ушыкка киткән балалар алып киткән диде инде. Шуңа Фәрзан апа әйдә монда укып кит инде. Фәнине эшкә алып. Яуида апа килмәдеме? Яуида апа әнүрләргә сакырганнар, өлгермәдем. Мифтах. Ağzı bilemle şeytanlarım, Bismillahirrahmanirrahim. Bu mecliske bitince Suzeyt Napa'nın en yakınlar takılgan, en yakın kişi buldu. Son yıllarda bir ekte ile turanda oralar sonra da bildiğimden parasına da bitinde. Onu kızıyken de kızıyla kıyılımda hatun yanı oralar sonra Uze bir ne batırani bilinde, uzine bir ders bir ne şakalıp getirip, seyşirip, süylep. Tuğatlarına rahat batırğanı. Ne olay bizim kişilerimizin şöyle gidip turalar bitinde eybet kişiler gider. Olu kişiler tecrübeli, oputlu kişiler gidip turalar. Ne dünya bizim kulağa kalıp bara. Bizim kulüpler yayındı bana. Şöyle yarar ötkan onlar cenab eybet kişi olur. Onlar cennette olsun Allah bilsin inşallah. Onlar cennette olsun. Anam torlar bakın da bir koşandan aşağı itip söz etmeyin. Evet ki nasıl eğitip bular. Onun yemeğine şu bir yılına tutulan gününden sana da vekillerden şakarda da indi. Şu okudam indi. Lamiye Kur'an buraya gitti yazıp. Nemiyana saklap tutam indi. Okubalan kaysı bile Kur'an'da her kubeyde. Bir vakit nemiyana Kur'an kadar akşam bulmayacak onu. O kadar türlü şahane indi. Bizden Kur'an buraya giderler. Elhamdülillah Kur'an'da kubeyde her birisini alıp o kadar sonra elektrine kısar. Şu Ferdinand oku diyorlar şöyle. O kadar oku. Şu elhamdülillah. Yara bugün ana bağları tarafından bağlarının niyeti bilen şu analıklarına bağışlap kıranlar okuyuk. Siz de ihtibarlap kına tırmak otururuz. İşinizden ana özünüzün ırmaklarınızga, Hamzeytin apağına, şunda Kamil abiga, Aylatqa, Hüseyin abiga da barsına da işten tilekler tilep otururuz. Irmaklar bitince sonra muhtajlar. Yarar. Şimdi okuyayım Fatiha'nı. Fatiha indi aşıvışı diyen, anı manası aşıvışı. Sen şifa dip dağıtala, zirgin ayattan tıra bir güçlü ayat. Bütün zirgeden namazı da şu Fatiha bile var. Bismillahirrahmanirrahim. İngilizce salavat okuyayım. 45 tane salavat okuyayım. Niçin? Çünkü iki salavat arasında okulan dualar. Nasıl ayet okuyayım okuyayım. Bizlerine var orada ayet başında okuyayım ki o zaman da bir güçlü salavat nereye diyen. Kimde kim şu nereye salavatını? 440 tapır okuy. Onun bütün tilekleri turmuşqa aşırdı. Ana bir gün okupum, ana kişi ay oyuna kurulmuşlar bulup atna şöyle okusam da bular. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli seleten kemilete ve selim selemen temmim gale seyyidina Muhammedillezi tenhalu bihil uqad ve tenfericu bihil qurab tukta bihil havaycu ve tunale bihil ragayb husul havatimi yustesir gamman biyashil kerim وعلى آله وصحبه وعلينا ولعباد الله الصالحين بكل لمحة نفس بيد كل مغلوم لك. Kur'an okuy başlaganda şunday qaysı kişiler şunday ne başlanayın diye ütelley başlayı tüşküre başlayı. Çıgıp gitmegiz. Şumana ütellep diýip sizge bir ihtibar etmeyin. Şonda Kur'an tınlaganda güzelligini asqa tübep, şu ermeklerinizni göz aldyna getirip, şu aytyp bana oturyp başka dünýäwi ularma ulamagys. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. Ya Rabbim Allah'ım senin alizalarına metibat için alizalarına söyle. Allah Teala'nın sözleri Kur'an ayetlerini Rabbim Allah'ım sözüm Mutibullah kısa zeytine babasının ayaklarına bağışla bakalım Rabbim Allah'ım. Onun bağları Ferit bilen bin İran'ın tarafından niyetle okuduğun şu Kur'an ayetlerini Rabbim Allah'ım kabul edip al Rabbim Allah'ım. Zeynep Hanım ruhlarına varıp ciddi. Hüseyin abi'den ödeyeceğim. Hüseyin abi'nin niye? İshak ula Hüseyin abi'nin şulay Hüseyin abi'nin oğulları Kamil ve oğullarına ruhlarına da varıp ciddi bilgesine Rabbim Allah'ım.
Ey Rabbim Allah'ım. Allah'ım yatkan yerlerinde tanışkın yatıp Rabbim Allah'ım. Dar kabirleri kim bulup, yatkan yerlerinde riza bulup, behil bulup yatıp Rabbim Allah'ım. Yatkan yerlerinde cennet bakışlarını kurup, şatlanıp yatırgan nasip et onlarga ya Rabbim Allah'ım. Onların bu fani dünyada yaşaganda bilip kalgan bilmey kalan günahlarını yerde kal. İşlep gitken iziliklerin ecel sevaplarını arttırıp onların cennette kal Rabbim Allah'ım. Onların en büyük Firdevs cennetlerinde nasip et Rabbim Allah'ım. Firdevs cennetlerinde nasip et ya Rabbim Allah'ım. Rabbana etina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina gazabannar. Rabbi khirli ve li valideyye ve li mine yevmen yakumu hisab. Şoyap ana артından kalgan balaları Ferit bilim resim yapanında Rabbim Allah'ım. İsenliklerin bir götken dünyada bereket bir Rabbim Allah'ım. Kumullerine iman tavfiq salıp kalgan ömürlerinde Rabbim Allah'ım. Allah Teala kuşkundan ötep tıyganlarından tıyılıp Rabbim Allah'ım. Allah Teala süyüklü rahmetli bendeleri bulup namazı kuşular, Kur'an'ı kuşlardan bulup etileri eylerine doğalar katıran bağlar barga nasip et Rabbim Allah'ım. Şulay şu meclise gelip kimler kullarını küterip dağalar kılıp oturan onların da kimler hayır dua emci ırıklarına varıp ülkeşi ırıklarına şartkısın Rabbim Allah'ım. Şu meclise gelgenlerden kan barımızın da Rabbim Allah'ım. Kütken dünyanızda bereket bilip Rabbim Allah'ım. Kalkan ömürlerimiz Rabbim Allah'ım. Sen koşkanca yaşarken nasip et. Bağrımız kadar namazı kuşardan Kur'an'ı kuşardan nasip et Rabbim Allah'ım. Bağlarımızın kumullerine iman tavfiq sağ Rabbim Allah'ım. Kalkan ömürlerimizde Rabbim Allah'ım. Bende kullarına muhtaç bulmayınca Rabbim Allah'ım. Öz günlerimizin özümüz kurup Rabbim Allah'ım. Bağlarımızın iziliklerini, şartlıklarını, bekletlerini kurup güne kalkan bir tanışkın aydı. Bayraktan muhtacan tanışan şartlarını bir nasip et Rabbim Allah'ım.
karşısına da yüzdüm. Yıllar uzun milleri gizdim, düzelmestege düzdüm. Birişmedim bötürmüşmü, aşısı tüşüsüne. Dökülsem de sığılmadım, zillerin köşlüsüne. Odayda ayırmayı bizni, olusu köşesine. Dik bir ağır sınavlar, artık köşlüsüne. Sınavlardan sınmaz için dualara dayandım. Bulana şükür edip bir Allah'ıma tabandım. Girişmedim bötürmüşnüm, aşısı tüşüsüne. Sızdım da zınmadım, yine zillerin köşküsüne. Odayda ayırmayı bezini, olusu köşesine. Dik bir ağır sınavlar, artık köşesine. Ümitsem sünümesi mengi, aşı yılları istedi. İsim gitmek günçülü canlar, elini derdi istedi. Girişmedim bötürmüşmüm, aşısı tüşüsüne. Sığsam da sığmadım, incillerin köşküsüne. Odayda ayırmayı bezini, olusu köşesine. Bir ağır sınavlar, vardı köşküsüne. Girişmedim bötürmüşmüm, aşısı tüşüsüne. Sığsam da sınmadım, yine zillerin köşküsüne. Odayda ayırmayı bezini, olusu köşesine. Dik bir ağır sınavlar, vardı köşküsüne. Bazı güçlüsün